ti pristaješ na Monino ribanje kamenca u 1:30 ujutro? Pristajem. Jo, na podsketanje prstima. Pristajem. Jel ovo neko snimio? Je li na to pristaješ? Pristajem na njeno, ne na tvoje. Ja ukidam. Što možeš odgonetiti ovaj kod koji sam za tebe napisao, nisam neki programer. If Amona jednako ljubav, then print accept. Else go to beginning. Accept. I accept your love. A ti? Jel ti pristaješ na kripto tradanje u 2:30 ujutro? O moj Bože! Da! Podočnjake od programiranja. Da! Na sve Dagustine i Neboja 6. Da! Ako neko nije čuo, da. Ja, Jan, uzimam te... Čekaj malo. Gdje ti je prsten? Znači moraš sad matematički izračunati. Kad kreneš od vrha prsta pa prema kraju, u tom vremenu trebaš pročitati ovo što ti kuma drži. Ja, Jan, uzimam tebe, Amona, za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života. Svoga. Ja, Amona, uzimam tebe, Jan, za svog supruga i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. Izmjenom prstenja ja vas proglašavam mužem i ženom i možete se čestitati. Čestitam. Godini štedite.
you thought was gonna be your last. I was falling deep, deeply in love with you, and I never told you till just now. Let me go home. Home is whenever I'm with you. Home, let me go home. Home is when I'm alone with you. Home, let me come home.